Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero reka nongeye mbifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru wagezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni muri teritwari zigiye zitandukanye imirwano yongeye kuba ica ibintu by'umwihariko hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Indege rero zikomeje no kurasa mu bice bigiye bitandukanye. Abaturage rero batuye muri teritwari ya Uvira bakomeje kwibasirwa n'ubwicanyi bukomeye cyane burimo murakorwa na Wazalendo na FDLR. Bikaba biri kuba rero mu gihe n'ubundi urugamba rwegereje amakompora ari kuvuga by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Ngira ngo ni zimwe mu ngingo turi bugende tuninjiramo tunasesengura twapudetinga abantu tubabwira uko situwasiyo ihagaze muri rusange. Muraza kunyemerera dukomoze kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye nanababwira ko rwose turi ku itariki ya 8 z'ukwa 12 2025. Turaza kugaruka by'umwihariko ahitwa Sanje ni mu gahinda kenshi. FARDC iri gushinjwa kwa kwica abasivile batagira ingano. Turaza kubikomozaho turebe ese bimeze bite byifashe bite. Turaza kugaruka ku witwa Lieutenant General Masunzu ushobora kuza gufungwa burundu cyangwa se agakurikiranwa n'inzego za gisirikare. Turaza kubikomozaho tubabwire impamvu y'ibi byose. Turaza kubabwira yuko Qatar yiyemeje gukomeza gushyigikira amasezerano i Washington DC hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kubyinjiramo. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, amakuru menshi arebana n'umutekano politike na diplomasi. Amasasu menshi cyane akomeje kugenda yumvikana mu gace ka Sanje. Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemera by'umwihariko turebere hamwe amwe mu makuru ari kugaragaza ko ubu tuvugana nyamuneka by'umwihariko ahitwa za Gahongore icyitwa imirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu. Ikaba ari imirwano ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka Uvira. FARDC iri kuvuga ko yafashe intasi zigera kuri 3 za AFC M23. Turaza kubikomozaho. Turaza kubabwira yuko muri Beni abantu 14 batawe muri yombi bashinzwe kugerageza kudeta. Turaza kubabwira yuko Masisi drone iri kurasa by'umwihariko ibirindo bya AFC M23. Ese ni mu bihe bice bimeze bite? Turaza kuba tubikomozaho. Drone ya FARDC yakamishije. Gusa mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru reka mbibwire yuko by'umwihariko tuba turi kumwe rwose na bamwe mu bavuzi gakondo kabuhariwe. Akaba ari abavuzi gakondo rero bavura indwara z'amoko agiye atandukanye, by'umwihariko bavura amarozi, bavura ibitegano, bavura by'umwihariko batanga imiti ku bashakanye ndetse n'izindi ndwara z'amoko agiye atandukanye. Ukibagana ahangaha bagukoraho rikakana ako kanya. Nimero ni +24 380 886 iyo nimero ukiyandikira ako kanya by'umwihariko bahita bakwitaho mu buryo bwihuse cyane. Ntago ndi butinde rero by'umwihariko nababwiye ko ndaza gukomeza nkubita mbangura muri ano makuru. Muraza kumenya ko igisirikare cya FDNB cy'i Burundi kirimo kirakora uniform zisa nk'iza M23. Impamvu y'ibi byose akaba ari ukugira ngo by'umwihariko iyi uniform ze kwifashishwa mu kugaba ibitero byo ku butaka ku gisirikare cya M23. Nk'uko byatangajwe rero ni muri operation by'umwihariko witwa Lieutenant Mboyi Kalonje Ligani, umuvugizi wa operation Sokora kabiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yavuze cyane avuga ko ngo bataye muri yombi mu gihe cy'imirwano ikaze ejo bundi hagati ya FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu misozi ya Fizi na Uvira. Amakuru aturuka mu gisirikare akavuga ko ngo abantu 3 batawe muri yombi bakoreraga muri kariya gace kugira ngo batange amakuru ku mitwe igira uruhare
mirwano. Umuvugizi rero yashimangiye ko iki gikorwa kiri mu rwego rw'umuhate wa FARDC mu guhangana n'umuriro w'umwanzi mu bihe by'umutekano ukomeje kuzamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ngayo nguko si byo gusa rero kandi drone by'umwihariko ya FARDC by'umwihariko yongeye kwigabiza ibirindo bya Gahongore. Ahangaha rwose ni muri komini ya Masisi. By'umwihariko rero ni ibirindo biri hafi y'ibiro bikuru bya teritwari ya Masisi nk'uko amakuru abivuga. Ibitangazamakuru rero by'umwihariko ndetse na bamwe twabashije kuba twoherezayo batubwiye ko drone ya FARDC yabanje kugaruka mu kirere cya komine by'umwihariko yahariya za Gahongore mbere yo gutera ibisasu kuri ibyo birindo byombi. Ni ibisasu rero byaturikiye byatumye abaturage baho ubwoba bwinshi bubica nk'uko iyi nkuru ibivuga. Ibi bitero by'indege byakurikiye byakozwe ejo bundi ku birindo by'inyeshyamba za AFC M23 ahitwa Nyabiyondo. Amakuru aturuka rero muri FARDC avuga ko igisirikare cyongereye ibitero by'indege mu rwego rwo kwisubiza ndetse n'ubushotoranyi ku nyeshyamba za M23. Nyuma yo kurasa rero ibyo birindiro Gahongore, umusozi urebana n'umujyi wa Masisi ndetse n'ibirindiro biri hafi y'ibiro bikuru by'ubuyobozi bwa teritwari ya Masisi, yanateye ibisasu ku birindo by'inyeshyamba ahitwa Bukombo hagati ya Masisi ndetse na santere ya Nyabiyondo. Birumvikana yuko rero ibintu bitoroshye habe namba muri rusange. Ivumbi rikomeje gutumuka, icyitwa FARDC yongeye gukozanyaho bikomeye cyane na Mai Mai ni mu bice byo muri Rubutu. Simba hariya rwose muri Rubutu ni mu gihe kandi Lieutenant Colonel Makanarakiza wa FDNB we nyuma yo gukomerekera ku rugamba ibye byamaze kuba bigenda biba bibi cyane kuko ashobora no kuza kwitaba Imana. Birumvikana yuko rero icyitwa imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ifata indi ntera n'ubundi hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri kurushaho kuzamba mu gihe abaturage bakomeje guhunga, ingabo zabo bakomeje guhungira kure y'ibisasu n'imirwano. Kuri ubu rero bamwe bamaze guhungira mu mujyi wa Uvira, abandi berekeza mu gihugu cy'u Burundi baturutse Ruvunge ndetse no mu nkengero zaho muri rusange. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu byamaze kuba biba ibindi. Ibintu rero birakomeye, ibintu birakaze. Udushya rero twaranze isinwa ry'amasezerano hagati ya Kagame ndetse na Tshisekedi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza yuko ibi byabaye by'umwihariko ku itariki enye z'ukwa 12 Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye umuhango w'amateka by'umwihariko wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhango wanayobowe na Perezida Donald Trump witabiriwe n'abakuru b'ibihugu ndetse n'intumwa zitandukanye zo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ahagana isaha y'isa 2:15 ku isaha zo muri Kongo nibwo rwose Bukavu Perezida Tshisekedi, Perezida Paul Kagame ndetse na Donald Trump binjiye mu cyumba cy'inama Washington House cyabereyemo umuhango. Nubwo rero wari umunsi w'amateka, udushya twinshi twaranze isinywa ry'amasezerano twahise dukurura ibitekerezo by'isi yose. Tshisekedi yerekanye igitabo gifunze mu gihe abandi bagifunguye. Ni mu gihe kandi kwerekana amasezerano asinywe, Perezida Kagame na Perezida Donald Trump berekanye igitabo by'amasezerano bifunguye nk'uko bisanzwe bikorwa, ariko Perezida Tshisekedi we yamaze hafi umunota wose yerekana igitabo cye gifunze. Byasabye rero ko abashinzwe protokole bamusaba bakamubwira ko bagomba kugifungura, nyamara nubwo yagifunguye yakomeje kugifata mu buryo bwateye urujijo, bityo ahita ahagarika kugikomeza kwerekana mu gihe abandi bo bari
bakiri kubyerekana. Kagame rero na Tshisekedi banze guhana ibiganza mu isinya ry'amasezerano rero mpuzamahanga. Mu guhana ibiganza ni ikimenyetso gikomeye cy'ubwiyunge, ariko amashusho yose yafashwe nta gitangazamakuru cyangwa se bamwe bagaragaje Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ntibahanye ibiganza. Perezida Donald Trump rero ariko ntiyigeze agira icyo abitangazaho cyane, byahise bitera impaka ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bibaza niba icyizere cy'amahoro kizaba gikomeye